vang no mi ne yong le thang ne no me na thang o ne khat ka to bu ne chawan kin nga ko mi weather lang sel tapi no mo ba nga weather lang no me na thang ne mo thang ko hang ki ka ki de na dari ang comment sa ko mo ki da le thing ping se nge ki da ni dem na sa na ka channel subscribe na bol jong le subscribe ni bol pin lang pod to yengin beta yengin na king ti ho mi ti ki to mo ning ti lang ka bol sa ni mu da le ka channel subscribe ko sa yang unsubscribe bol pin lang pod to yengin na me nung nung me nan te nangin na vet mas king ti ding hi po na gumolong ka pin chip ja an no kitang try off-road bati off-road hi yeng na gari ho Scorpio Bolero ho dinga chu padom nan car ho dinga ha jamen amas pe na ka se no de camera he ong ki thing jak de na ji su gimbal long jaw lo he ta khat amas pe en tai na ka pe ku na nga le thong lang first thong lang bati di ngi chang ki pan ki na ta cha ku na ki pan ai tai mu thei so ke ju ta so ngai thei thanga ene ba ki lang camera bang hai tham khat ki thing dep de lai hoi pham mai he na sa ga kho khong tan mu du he video ben choi ma hi lai choi mamuli bo in lai na thing hanga de nga cho lam pi si ang ti lo lai ka ai lai sa nga kho khong be du he ka hoi ma hi pon lampi asiloi la anum loi hi tai na ase pen ho la anum loi hi tai to siang ki ti lai na anga kho he o me khăn cái gì hết lại không ấy mà hi dập cuốn cái trang cái gì na phone camera dùng cái số dập lâu đi bạn mà phone này thì luôn cái trang cái gì này video là điểm ta lâu nè thì gì này thì cần lại nếu khăn cả để xả nó mà làm gì ta bằng mồm không thế nè cần để xả nó mà này lang ai thing lang a kyo chalwa lang na ai pro lang hing ti lawang car ho wang tu dunga boi je me Scorpio Bolero Gypsy na chaka sang je mo hi le phan an car ho wang he a boi winter lai wang hen phadi a tu dung phat rainy season na na car ho kan pui lang a he ti lampiam na leng cho thol kita oi kasi cái thol gì nghe
laya 800 tinggal hu kan lo vai tai na tua dinga gari sakasang hino lei thei lo tai ta chu khat ibet chai hian ta khat ibet kit do da ne chulai ima ti be pon jong le lampi dan ha ga veu tu naก็จากคนอะไรทงหลังยาสดกัดนะสดกัด direct ตีไว้จนกิโซตัวนะแล้วก็จีลุน่าเลยตีไว้จนกิโซตัวหลังลำปีบางอันนู้นมึงจงเลยกันหัวเราดีกันหัวเราดีจ้ะอาจิจ้ะลำปีบางไอ้ก้อยลัสพัทยานุ่มนั้นนะวัดดุงวัดดุงมินจ้ะวัดดุงตัวไอ้ปีอะไรจะน่าสู้การินเปลจูตะโลนะจ้ะเฮ้ที่น่าสู้หลังกันหัวดิ้งนั่นปีสลายหัวบ้านในจันเวดดูการอิดบางหลังหาการตัวรีบางอิดไม่นะใส่ได้ยังตัวสลายยังเห็นเวกินเวลังไรก็วางเนี่ยกระเปียนหนับปะนะลำพิพัดลำแขนขาเลยไล่กันเปลตันตัวโม่พูอีทีมของกุ้งเป็นบิการีทำไปตายอีโคเวียนน้องกุ้งที่กุ้งเห็นนะการีแกตัวเลยสกอร์พิโออีนายอีกุ้งตีทำเดี๋ยวเต้ลำปีบางหาโมงเนี่ยนะพายกันสกีไปกิเลสงาขับไปกิโตลุกไปกิโตร้อยก็ครบจะดีเหรอหลังลำปีหนุ่มมาแบะใช่นะลำบากทริปปันที่กลมกายของเรา1 2 1 2เนี่ยขัดเข้นละขัดสลายกับมองบัวยานะขัดเด็กกินเต้มีแคมแจ็คโพสนะสไลด์แจ็คโพสเอ้ยได้อินทรีบอร์ดด้านเนี่ยอาชีสุอาชีเลยบ้าเลยฮะนะอินทรีพัสสิเลยกี่บอลไล
entry kan bol chain na ai chi ki ta da ni entry ball pattern hung du ne head du khat cho hindi pau he na sa ka thimi ta na kheu pi le chu apung punga na kheu pi du na kheu pi yang du he na spy ho hen hiện nay chứ hindi pau hiong sa head down chu chi ana chi do lo wa le cùng mà khai chân là châu bị đâu vậy, chỉ cho căn nhà sạpไปnung phát tiếngแล้วนะเชียวทางลังเนี่ยไปหดมีเกมน่ะเปลี่ยนรูน่ะจอดป่าตรงทุ่งดูอย่างน่ะสอนกันลังสิละบางส่วนมีเกมกี่เปลี่ยนเลยฮะหินที่เป้าทุ่งดูอีกอย่างแหละปุ่งมาkhai chânมีเขียวปืนนะที่น่าจะหินที่เป้าเฮ็ดตรงเลยกี่มัวเป้าเลยกันเจนบ้านในจานนี้ไปกินตัวลำปีได้ออฟโรดจู่อัตุมามันตานาลำปีสไลด์หัวจ้ะทิ้งห่างไอ้จู่ห่างอันนั้นลำปีจังเป็นจะไล่ตายนะก็ใช้กิโลลำปีจังเป็นให้ตายนะก็ไม่รู้นะดิ้งจังเป็นตายไล่เหรอนายลำปีอาจังเป็นให้ตายอาจารย์วางลำปีวางจู่อันนู้นไปดีที่สุดเฮ็ดใช่นะนายลำปีจังเป็นให้ตายได้คุยแล้วกดเลนให้ใจนะกดเลนเอาลำปีน้ำมันหนุกโมยอุซุงนี่ว่าลำปีน้ำมันหนุกโมยต้องจะเหนียวไข่ในเบ็ดตึงจ้ะกดเล่นหุ่นส่งใจนะกดเล่นหุ่นต้องเราคอมเมนต์ down below กดเล่นหุ่นส่งนะวิดีโอนี้เราเล่นคอมเมนต์ด้วยนะกดเล่นน้ำพี่สไลด์ไก่นะการห่อเนี่ยอาจจะบุยตาจ้ะแต่ก็ชิมวันนี้ชิมพัดแต่เวลาไล่ทำไมไม่นะบ้านปากหูก็เดี๋ยวเจอnó xin độ tàu đi nó núm đom tay cái kia là băng tay mà sao vàng cho ui chưa toai
tu yang vai chong ti vai chong na zan khat ve ni vela zani mun chim ho chona cho lampi them khat wa na sim mu tai na jong le tai ti hum dam se bet do re tale Manipur siam pan kopi plant adu ada di antina so anu mi bena dia sei bang je pipira off road vlog ti tao da tu ni off road vlog in tu tang sei tao den na ta si ai ku nai mu thi thong ai do Hamasa video bulanga kana sei bang ngachuna vlog gimbal la zaw lo jinin camera yung ki thing de na ki thinga hi ya jeson sne nyat pin nang le mu thai do ba lampi ho ko chinai te tutala zani video social media na Facebook Manipur siam pa an upload tan jo amulong la ho jin sai kan hai nyang kan hai kan toi dina Once again, a massive landslide has occurred here in Lamlen County, this morning. A stretch of about 100-200 meters road has been covered with all the debris. And not only that, the landslide has affected so many paddy fields around. You can see here, that is the paddy field which has been affected. And also, because of this landslide, movements of vehicle has been disrupted at the moment. As I have told you, around 200 meters because of this IP road has been covered with debris and waters are flowing on the road and the paddy field. So this is the, if I'm not mistaken, this is the third time this year that this kind of landslide has occurred. Many times the government have taken initiative, but this time around the massive tao JCB khat này na sas main road cho chân cái hi ai ba main road cái trái ta langa lu bu yong cái trái ta thuk ta một thu ngong thu gam ta na cái sai ấy oh Tagang non tada ne ayo tu जानी जो JCB ni ham na sim sa la tua tol the mai mai hum na chai tingna langa ho ka ki man cha dan tem khan se la na patient adam low serious it serious on na ti ho lam pya kan pu do ji chang so kan sei tha pai pai na a cha Manipur police wala men ngay bo to chu lampi ha nai pen chu na zania video hung viral pen chu Manipur siam pa na upload pen chu kan khel tan na to ai lampi adang hi anum ti di ho anum me ti dong chu ka sei num po na ti garne ho ding chung ha jamin na car ho thi ho ding chung ha jamin chai dung yong ni ha chu ti ve lo chung ma cha hi lo wa ya ha na ki sai thung pe yeng ji he
off-road video chan chung nga tau tun velo se goodbye xuân năm off-road lâm pi họ sẽ cái giải tán nè tại thì tụi yang vai trong sẽ cái phá tán nè hiện ra gimbal là cầm mình tripod là cầm mình gì thì là camera thì cái lỗi gì ngay bị lẽ vlog ibon là xong là ball field sụt khiêu là cái ngày đam chân nè xây khiêu là cái ngày đam chân chân xong là tàu tới tụi nhà đi nghe vậy rồi